Hallelujah. 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 Praise the Lord. Wherever you're watching this, you just want to join us. Sing Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hosanna. Hallelujah. Hosanna. You can worship the Lord wherever you are. Hallelujah. Hosanna. Yeah, Hosanna. Hallelujah. We praise your name, oh Lord. That's your voice wherever you are. Sing, we praise Ascendant Radio. your name, oh Lord. Father, we praise thy name, oh Lord. We praise thy name, oh Lord. Lift your voice and sing with us, say we praise. Come on and lift your voice with us, come on. Thy name, Oh Lord, oh Lord. lift your voice unto the Lord, we praise thy name, oh Lord. We praise thy name. Father, we honor your name, Lord. We praise your name, We oh Lord. lift your voice one more time. We praise, hallelujah. You're worthy of the glory. You're worthy of the honors. Thy name, oh Lord. Yamini pa sabre yamon fire yamfa imagine shall adisa. Fire ko yamini. Wherever you just lift your voice, begin to bless the Lord with us. Come on and Look for Janano by Suya, that was That was your fire. she won when I'm coming to Jesus. Mountain Suya. Said, let's say, open on your chain. Papa say, oh, I need your home, the Yansabi. Hey, I've been at the domain, and it is in it. That's a young penny and I see. Biblia no mushas and Oh yes. Opa. Papa say, Moja dear officer 1920 swa. They have dumbi. I had drum now, they had drum yana anyway. And that's for my champion. Oh yes. You can say, Yaw Ruma Domi, Yaw to me. Bampo. A young bambo. It's also Papa Fion, San Guiaso. Ampa. Let's share the Let's share the my home man one day. Oh man, what did it? Bet me dear Kawasam. Ampa. To me, Biara, that's what they tell me. Oh, be a right. Bless her to man. Oh yes, you did. Oh yes. That's one way to me. Mama, you to me. I was on Google by so many one day. Ampa. Yeah, that's for Lord. I don't pay a giant cranny. Oh Jesus. It's so seven fair room. Never can say. Somewhere bet me dear cat.
ama for mansan ate Jesus. ija wona o tie show wa awrade wo Yehowa. e so se bi o makomam Be on a kuma kumon. mi tia sempe na asem ekogu akomam na asem ni ko na wie ye no Jesus. bi biara nya nkwaje asodan ka odin Yehowa. ka ka ye ho Jesus. adominity amen Amen. 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 Nyame shira nyame nya okase. amen Dabre mechia minia eyre eye mami frisia. A new baby. Wa wono de nyame ase so de abofra be kabusue ho. E mana kwa babio. Ame afia pokua. Oh, nyame shira. Am welcome into this world. This world. Onyame ma wo shebra wo de ba asase so and fulfill. amen Na ehye ono nyame edin anyam. Echia ene o papa no nua no nya chas dia ene on free ene halibobo nyame chira mu nyara. Ene no pay orofo ye betie onyankopon asem onyankro pon asem. Without him no nothing can be possible without him. oh yes But with him, all things are possible. oh yes And then I'll pay order for which you about my Facebook live. I see that on Facebook. I see that radio Facebook. Secretary Amwakwa and a year part 2. Arama, sorry. I'm doing what you man mobile. I see a pajuma, a juma for the ma Amwakwa. Yes, sir. Obey what you man. Secretary Yamisha Yamanyoka see. And I call do yourself no harm. The same topic and I preaching last week, and I call part 2. Order for Nyame Baako Pe. Onyame Baako Pe. And a leader Baako Pe. oh yes Only Jesus Christ. oh yes Only a leader. Only a mentor. oh yes I follow no yakoye jani nkai. amen Say yana na Adam and Hawa. Omu ye den, omu ye boni. Enti eni awade ntam ne ye den. Etiye. Na ni ba bebre ba asasi so. Ebi kura de omu ahunu owo. Ebi ahu owo. Enoch ahunu owo. Elijah ahunu owo. Ebi so ba omu hu owo. Nanso omu hu no amma ye nkwaje. Jesus Christ of Nazareth. Ono ne leader no. Ono ade ne kwato ho ma me no mienu. Se wo peo. San se sensuo to a entongu papa fo nko afie. Abadofo nyina afie etogu ho. Enti nia Jesus abaya maye no. Wo peo wa maye sa akwanya no. And obi asoro so pe democracy. Open na right. Democracy one dey by Jesus in the by. Jesus Christ on the democracy abeshawo. Jesus Christ. And Jesus no. And Christ CH no. If you on the democracy. Man member say akwanya no. Man member say afa amudie no. Most person now bet me akofo bi rekwa transit. And okofo wie no akokot na lawyer bi esan gina ma no. No na mo. Si wabo akun. Anka homeda ho betima ka so okoye 8 hours aye black kra ka ho. Ono na ma yesa ye right na ye giso no. And he say umpeo ono ana ma wanya sa aye awo mu no. amen Hallelujah. amen Sa papa no na de wa frɛ ya betra ha. Na wa frɛ wo so se na de tie yen. O moye masase so wa hyehyɛ na de ye oti. Ene de ye wotie na wotie wo no. Enye mistake bi na wa ye. Awurade na di free so ayi den adom wo. Enti nyamre ne kwan. Ko bi si dwumade e be fi ha. Na onyame obehira wo. amen Last week no ye preach topic do yourself no harm. Enye ho boni enku ho. Omo si niam aye den, abrabo mo aye den, anima nkoyie. Europe aye den,
America de me ma hoda intiminim na sa wo hwa na ayo se me ba asase so mpo ye den abaye den last week dia no me form kakra se ne ba ya obi a obetie ne na obetimi ne yakọ na obi so ye ni no so ono so betimi ato aso last week no onyame ma ye nya tie bibi efi asomafo ngoma no eti dusia ikemu dusia no ebesi abiasa baako Acts chapter 16 to 31 nyame ma ye hu anwade bia esi wo ho abra Paul ni Silas omukọ amanie mu ni ato om ho ana Paul so de na experience a wonyae ni ne ohu ye ni ne ofamu ni ne oye ya onyame so baaye ebegye no ade tuwo ma menu mienu sise ene se menu mienu ewo saa nso he ni mu a ensa se ekuya ho bia wo de otimi pie kwa onten enuma bi ohun anuma bi no ho ohun se ne ho nya fe ne colors no na taba no ne colors no eluku beautiful emma no obia be hu na obia be se anuma we de me show edo ti ba bia kura na obia nhye no obia du anu atwam tanuma na ahano ma no o hwenu ma bi omutakra nipa ni jiwo mo ho ne ho ade a ohun se na me kura de se na nyame ye den e paul me enti anuma ni tutu ana okodu zoom eno ohun se anuma bi wo ho like akko o wakala si bebre anuma ni wo fe eno ozu eno o shekage mu orofo tie mi yo tie saase mu ye pa tie story ye anuma ni shekage mu ena nipa tue sika nipa twa ho no me den omo hye no anuma yi hu ni ehwu do shekage mu o se minyawa ye pa kwese de nipa atuagu hu ye hwewo do shekage mu se hwe wo ya dom utimi tu ukoba bia wo pe mi haya na mi hye mi ni ba bia ko minya udie ya anka me pe na kama ye free na kama ya da matime move orofo Paul ni seriously no mo da fiase o ye di handcuff no agu om nan ana ase ade o matu afiase mfimfini ye say you o hwefo so onye den on show mo so oso die ye wo de na bia kabio ena na so oso die bia o krata bi na wo twen oso die o bia o date bi na wo twen se aware ne mra ana awo no na ache orofo ye na Paul Silas omo famu na wo do ma experience amaye o Acts chapter 16 say konso ye bi say ya maya munyame abomfia maya nyesi abeku ye ho na mmom yesu fra urade wo twidiem no sorry any mpaibo mu with the word of God na onyankopon abagye Bible say omo change system no omo change gia no na nyame anu onyam esane ye Bible say onyame tumi baye na adani nyira suo no ewo soyi na pura na mu atoto ne dai empie ye onyame wo pia ensankyerani si amen na sa wo sori awurade a won suma abofo ne bawo onu ankasa ne yeden eba na sa nyame ba ni tumi no eso enti nyira suo ne yeden eseki na puru ne buebue na ehuma na ne ade na wi ade atoto mo na ne nyira dai pie onyame mbie ne ade akekere wa brabo ma amen na Bible say ehono ana de o show mo so no hu say ya du de fere no owuo de kafanya mo owuo enipa ya yira omo wahin ye be kokumi di sante dia be kumi ho na o kenkan a 28 no no a wasinda papa no fa dadie so heden obekunu ho na Paul de nikase atiam say do yourself no harm minimba bia wadu o limit do orofo
And you see and can say, do yourself no harm. Awariano, I yell say Ujaya, now who better. Do yourself no harm. I also would get if fear, now be just do yourself no harm. Bibi biara awurade ni awurade timi nye enti enna no pai onyame say yansanfa the same topic no nto aso anya den emrew nyame pasi next week yento aso beto aso enye ne pasi next week yesisa no a yebesisa no esi ye de nyame aka sanse nyame dipa abraboemu ayentene akontuemu ayentene abrana Israel fo nwo enko asumu no Babylon no omo say won to Zion no ni bi me den enhwe Acid Radio. omo say what hana yentra yento Zion nyum yentimi to Zion nyum ewa den ewa ha asubontin woni entimi to sanwa san say some kai Zion abra no mo kai to sa adwom no enye tebia no mo mu ni eso mo to sa adwom no enti na obi kai Zion a obi kai Ghana babi pa na wote adwuma pa bia na woye dia na wode no ho na o tu kwan na ka office sai ene ma beye yie na so obeye den atotwom obede apeja awurabe enti Job ka asem bi e wo Job nguma no etimi ansa ti chemu du baako o say adenti na manya den mangu e wo yafunu na manya mu awoye adenti na mangu abra na medame na yem Nempo abra ya usemangu ni yampa ya umimpo manya dai eka obi nkumpo na ka brain na wati mu ba nka crash ye nanka enwa no aka so ndi otu kwan wa meduru obedu obi kura kare ku anka ye dai ya chini ye dai adi ni kofie but wa bet them for so many years ababia ye dai enso yi wasi adenti na mangu wa mi na yam ana empo abra ye wo me doctor no punch mi kwanya den ankumi sansa dia to me dia mi wo mu no ayeye o kan sabi Job nguma na 74 no a o say na sabi koda me ka say da bena me sorry na anadwo be den e be twam akọ ha obi koda sansa obi koda kete so a da ya wo so ni o ha bi ateti bi da no so no okoda kura na wo suro tikano ko nan kana jonya den emma ana Job ka wa ha no san se de ofamu no okoda na jo a ontumi na ne wo na wo nyina tutu akuro wa ya den da ekuro da wachi wo ya den ni wachi koto ekuro da wo mfe wo ya den da no ho ebi da wo furum wo ya den otokura ria asai aka wo na mu ba gina ho enti kana jonya den emma and they say na who abrabo no odofo o say I dent na mangu mi na yam e die be mpokura na me be ware ye and e ka me pesa ka me tra wo suja kura ka me pe obi so awo anya sore bebre ka no kupa ne ka wanyisa ngo na so odofo we anu nyina no Paul say do yourself no harm. Mini pen bi a wo tia se de pen na no hye tia menku hu menyo hu abro do yourself no harm minim ni a obi di ato so ni a obi aka mana ya oya awade se ye bunfu na mo ye bufu a menya bone abufu bi atimi mo bi tamtare fo na watwa twa obi a ne nua bi for police one man information sana se de ne nua ye no na eden ya but at the end of the day no wa hamu hu wa wo de hu akoto ha bi mu it is a hobby and a problem bi situation mi basi ya odofo nya botre yan sori awurade
Yempeja urade. Obani fo ndo obubom 24/7. Ope obi amere no. Ope obi atete no ahwe fom. Sekom say Jesus ama ye de. Ombekọ basa. But onyankopon ka ho. Oma utumi a ubedi obone fo no so. Amen. Yamfa ya twa kokon ni yanhwe bibi wo. Samuel enguma. Odifu Samuel enguma edikan. Samuel, 1 Samuel chapter 31. Yanhwe bibi wo. Yanhwe bibi wo. 1 Samuel chapter 31. Bible said Israel for Edo mani koto amama for so. Omu se omuma asofo eni omsu biu. Dan se omu ye se ade ana Eli mane ye no. On ka fere no owo de ka fanyam eden owo. Ni sa de tia de a ye de hu bi. Ye free Egypt ne bae. Egypt no more ohene that's our prime minister. Now share so my mra e ma ye di so. No mo so to to mo nyama nyina ye correct. That's a software na software my be di aso na so be say dia. Ane ye nso be ohene ni bi. Ya hu mama mu fo ye twetwa ho akire nyina obi a o mo hene. To mo pu so be ma nyame ye den adi o mo so. Awurade su ye den. I say, said ya moso, my sword it here, may you so in a day, a mamma. My imprintam and penia. Ye hear. Yan tranquility already, embreno. Nimbreno out of war and I am repa. Amen. Or no, now nim ya a yamami no mienu. Ye try Sinidia, they be at Ohana Beblesse and the back. And so nipa had a cheeriwa, no yamido ya kumamu. Wonim nia ti odo ba asasi so Acid Radio. Bible say nyame ayi so ema Israel na so di wo so waye bi but edu ba bi no na ni tra na ni nton wadi no pe ena na eden eye na so na nya wurade ni eden epe wasi ye woni ma nyina ho kwan ena yi nyina na de nkoso eden epa ye woni ma nyina ho kwan ena yi nyina na esafata ye nyame di ya baburo kire ode ya ba ha wode wa ware adwuma no nyame na nyama wo na ode wa ho ode ye den eye ode ama wa ode ye wo pese obetotade bi ahye wo pese obeye de opa bia but once a wo Kristo ni de enye nyama nyina na ye den esafata wo. So in the beginning of the year no you preach Psalm 1 no o see in study near onanti awade akwanso na won nyina de boneyefo ye den etena bia na won tra fedi force ye den etena bia na mu awade mra ye den esonani odwe awade mra ho awia ne anadwo na sa wo ye saa wo be se dua esiasi bonten ho na mo de awia se ko na de awia se nam no wo ko bi dia I said, obey your sin and tetano. I'm from my heading of Poku. And he saw the no face head, or yard the heading, a best sort of the now so then you know, and a radiating a penny. And he already suffering so. Already I know your day, a free so. Already whom your day, a free so. Even oyiri or deal for someone in Poyade, a free so. Samuel, a Jan actually, because he says Samuel yade, a wee. And it so one tear in you, and therefore me can say, the Radeka and you. Or that first an uncle who above for Unyame, the Yamiaka, or Quack no be said by the main call. Obekwamami already so call. He said there were da. Is a sinka angels na baba ni channel. Nanchie nim prako and wo and yade etata anwo. Ade hu no dada ya oda yade woso. Sansa wa makwan amanyame ahuma yade afiri okọ nto obonsama yade ababe so. Enti
na mo tete no oye hene woyɛ gya woyɛ na sɛ umma ehia bibi na sɛ bi ni hɔ a ekwana obefa so obenya de no obɛ dɛ obefa so enti wobɛhu agya bi ane nna bi a na yɛ to ana mo bi anya dɛ enye because of the pressure of the people. You bet me twa telephone call bibi sɛ asifie sɛ wodi sadie we yɛ dɛ eba wan fa ma but nyankopɔn nim sɛ bibi besi and also prepare was a sabre and baba na woni bi and they say na obey the pressure of the people nyame so pesa we yes ade na nka obe prepare also asiwa for saade no eto da bi e say yetimi trance na yesusu ye hwe asetena mu ye hwe niema bi e ekọ uya bibi na ade no ukọ hwa ade na wonsanka ukọ na wonsanka hu say enye nyame pe but ye for so say be ya de no a ye nsabeka enti Bible say Israel for hoyi amotamfo kese ani Philistine Bible say omo buabu ahun so omo ni Israel for ye den ba bes di akọ na omo ba abetwa oman ho ye den ahia I say ya cholete sa okwaje loan bi na loan no untimi ntua ya de wa de for ye den aba uso ya ma lete sa address ye ba abesisa wo niema na wahu date no na wo si date ne ben sana so eno o man ye den ehunyu Philistine for na bai ye den Bible say so eye hwe anye den enyi yen kai 31 no Amen. Amen. No say. Na Philistine for ni Israel coin. Na Israel merema edwane free onanim. O se na Philistine for ni Israel den ebe coin. Na Israel for merema ya den edwane Philistine for ni. Oro for tena fie why? Ni ababia me nua bema. Tena fie men free fie nko. Me nwane Bani di aba na eden beko. Ema di atuwi unteki decision bi a enye. Omu se anu odene. Nanso se facha kura fache. Se facha kura fache. Ose mo fanche na odi aden odi achemu. Mo fan free na eden odi afri mu. Asawa yama onua no sa no yama me awurade men frifie men dwane quitters don't win winners don't quit wasena Israel for men manya yeden edwane ye emema edwane na ma anya den emema edwane na ma anya den wasi obi a won shampaboa empodo utumrika wabre na ne mponkofo ekotumrika ene de obeye ten enti se wo be ma no wo twane a oh yare na abani nti ana adwuma na ase ni nti ana ya je ne krata afiri ntam nti ana se de na kasika ne ban ema bio nti ana aye Philistine ana abe no ko Philistine fo ene okon Osuna merema dwane Philistine for anim. Osuna merema ni dwane Philistine for anim. Na ototo agem boa meposo. Ebi toto ye ka so obi atoto a ne kyese yeren ebi ewu. Omma wugu. Ebi ewu ogibu a be yere be pon so. Na Philistine for tu sa so ne ma. Na omo yesi opani a on penkwala no e wo fie no. Nkonkon ba no na yeden. Obo na se oman no omo toto omo twane dia de se wo so ne yeden ye beba ndi se wo ye panyin ana nyame aboa na wo de wa beduru pempenso bi ya emmo bi wo ha
bua obi emwa bi wo ha bua obi unim daache nia obehwe wo unim daache nia oyeden obebua wo asa be kan say me ne yam ya no so no pa am be ko ba fruma esu bie gateway no bie gateway me hunu nkwala no we adi manim we bie gateway ma wuram na we bie gateway ma wuram asa se ka me nko aka ma yeden bebre da last time na me bie lift mu mbe bie no esa me di biti ene push lift no nyame na to me ni fa na obi Jesus obi so bie lift no at the same time nyame dia also be kan ho very now very power be kan ho kosi wi ase awie yes me di biti bie no obi so bie chese ohu enti se uwo mwa bi a obebo obi a me nua ba me nua be ma wutie me bua no obi nim ochina Acid Radio. obi nim ochina wase na omo totoe na omo tu so ene ne maso ye den esa na Filistifo no kum so ne ma so ma Jonathan ne Abinadab ene makisua wase na Filistifo ne ye den etu om so sa na omo kum so emma me miensa papa na wo mu nyina no ye kum ne ma miensa ene mi ni mo adwuma bi awuo mi ni mo krata bi awuo wo start ye na niam ekoyie na woni da so na won niam bi gira wachi ko so no se ne magira ji se ne ba Jonathan no ye kofo abra ne papa sie konya so no Jonathan di ka ko okun first on di ka ko kan to kan ba first etu ye kofo nanso ne maya nkomba gini omagu ade bi obi woni to so ade bi a wo do ho tweye ene saade no ade o hwemo ene wo tu ani asaade ni wo bi o wo twetwe mpa wo hunu omawu na ya nwe bibia enam so ma Jonathan and Abinadab and Makiswa ede ewu ye fa bibi sababi e wodu hon 31 1 and 2 for bishop yebaba yen go back to chapter 28 First Samuel chapter 28 yen go ye bibi wo ho that's the Bible said abra so ye asoden wa nya osetie na nyame bufu no na nyame safiri ne so no Bible said wo ye bibi anya ye won ti nyame ne bio asofo dinfo ne nyade Samuel emma ne che wo wuko ese wan po na nyame yi na ma no se koye wo hene dinfo fama sam komo hene no fama o man no won te hwibio but Abraham na so besi so no Bible said so bufu samanfrefo ni dusifo wo yi omu nyina fi kuro mu pam wo mu nyina so mu nko o yi omu kuro mu to obi ofre sama obi odisini ya so pam wo mu nyina fi kuro mu empampi say be born again ni e ba nyame mu a enima bia ne kasa tia ne akire no eno ne ewom eno na ewom ade ananka yempe aduane ananka yempe se ebedie ensa ananka yempe se ebenom obra ananka nsa se ebebo no ene de ye nyina ye ene na ewom okoka ye se nyame ye den ye som na komam ba beginning de na ye nka ne saa etinia ya fiegu won eno na ya se tafridie ni ana so ese anya no abra wo kire ba ye no e ho na wo se wa ye wa se ko eno ka na yi quotation na dia fofa ho fefe ni afofa ho fefe wo be quotation na asem na wo ka no so no e ye pepepe na obi aman ho so no obi aye bi yana na ese anya no eno na ye den ye Bible said so ehwedi no and yes I come back na me sa ko hwehwemu orofo last week ni ehu bibi o chapter 16 no abra na Paul ne Silas omuko no Bible said na oba bi a okuta ahombone senkom edu omochi orofo wa hwe ya obetu ana mo bi a obe wa dwen say
Uti nyame fie suma urade. Nanso na wote bosom fie pa. Na wote bosom fie pa. Ne ba akom twene wo e wasori fie. Na wo sa kunkon na wo sa pa. Ba jo ba usa wo sum nyame o. O shan kom mani bam. Ama obi usa ne waka ne anokore. But abro hu Paul ni sirasa no wasi wie hu ne papa no enti wo de na firi hefa wo de na ere na firi hefa enti Paul go back okashire ne nko an say ni aduru de ese me pa prophet bi ni aduru de ese me pe nkonyayifo bi so how about me su de ya be abeto me su de adwuma me ba abrochire me ba London me ba Belgium me ba America me nya dwuma nya die ese me hwehwem ese me send sika bi kofie na ye bua me ese me hwehwe obi na o hwehwem mami na na wonim say ufi grace to grass ufi adom no mu akọ hawo mu na wo say na ne nkofo no kire say ye won samanfrafo bi ye den e wo ha nti yenye de yen kọ ho Bible say na Paul so esi san ho different wa want ade na go ene say ne yo Bible say na so esi san ho oyin kawa ahin kai ne ahin pabo ne nyina de egu ho no ene say ne ekoso ene kristoni edu winter ni e seja katena ni a secha buso ni ade e sha no mo fa na boye komu akata ya no ho nti e ba ye che akidani na ye ba sofo pa na ye den okowuro obi dan no sofo pa na ekowuro obi dan no ene say ne ye kristoni asa ta majuma mi fa Morocco ni babi okomeke ya kono se Morocco ayi mare yibi wa body na yina fane akana nimu ase nko na hu ya kono edu ya na a obesino me hwe kare a wasesa no ho oba na ko sha o mayi ni na no say jeans and a shadow and was set up with tie ibi and see na pa if you Morocco abonten Belgium if you Morocco what you see that one and so papa no was slow o was slow so enti and say na ye ya sesa ya won tade na gu ya yiro ahincha ahin tade na nyame dia se no ya wuro gu ani ya sa atade foforo eni ya di nam esumase se na sauce ye den eye o se sa na tade no wadane no ho enti obro ko du fie ho no maame na nya den ahuri so hene na ye den abai na ba so ko du ho no ana obi san se oba abai hwe eniemo mo onfa samanfra nya den enfre enhyam komma no enne nyame fie ne bire ko wo samanfra nko a ya frɛ wo na bia wawu ya frɛ wo fa bia wawu no be kasa me na me yese Acid Radio. enti abra o du ho no oba ne se hwe wa hine so apam yen ayi sa te biere afikuro no mu wo pase me nyamane ne betimiti ana wa hine so ase no unya hwe unya mane bia ye ni wuti asem bia ana wo ka nyame asem kire obi no no so toma wo o cha so no so ye den onim ba o ka no kware no no so kire wo enti o say na wo pase ye den e frɛ ne ba o say frɛ Samuel and I say wo yo ohene so ona wo yes a nyame ba yen kai yes starting free 13 ho First Samuel 28:13 kan fro yen ko amen kan tentem no say na ohene ne ka kire no say o ka kire say ensuro na adan na hu eden na hu eden na hu na oba no say onyame bi ma hunu onyame bi na me hunu say ofri emu refuro aba wasi ma hunu onyame bi say ofri mu ofri asase ne mu eden fro ba no ka kire no say
Ni su te say. Ni suban te say ne ya te say. Ni babu no ate say. Na o say. Akokora bi a o hye atade yu. O say na me won say o ya akokora bi a o hye atade yu. Oforo ba. E na wo ya dey wo oforo ba. Na so hunu say eye Samuel no. O say na bra so hunu say eye Samuel no. Na obo ni mu ase koto sore no. Koto ya o say and Saul bowed down and prostrated himself with his face to the ground. So ya dey obo ni mu ase wo koto yi. Okotoi o soleno. Oh, therefore, and abai okotoi o sore. And they come and you feel the Musa and Senua. I want to sorry any day and more. It is a that's a uko Yamifie. That's all soft one. One yes, and Yamanibia. Eh, why I say, you know. Make kind of saying, amusie no di cause enne ma ya ba no ye presentation ni nyanka se nyankopon no onye nsankyerane nyame oye nsankyerane but nyere nyina ne ye den efie wurade na sa oba ne timi kire mu se we ni mu ne papa no papa ne dia na papa bi ye den papa bi ye den nti se ne se wutie mi na we nyame nipa na wutie mi na se wonu se papa ne kitawa onyame ma utumi ne ahone kitamu amen na se nya papa ne kitawa sachira wadwen sabre na onyankopon hu mbobo na twa awurade anim wase ona wo twa na anim no omo matama foforo na obeba wataban na obetu so okore amen wase na so ya den ekoto no yakoye nim na Samuel ka kire so say wase na Samuel ka kire so say adentina o ha mi adentina o ha mi ema me furo ba ha sei na so abua say oh me hu hie ya me pa gina mama me kakra wase Samuel said, why have you disturbed me by bringing me up? So answered, I'm distressed. I'm distressed. Me hu ya dey me papa orofo ahuye hia e ba so a wo hwe ya ubetwanya fifi question na so radical assembly kire Paul Romans chapter 8:35 no kono Paul say adie na betima na tete awade do yintem ahuye na the time is ahuye den awo ho na beba so na Paul ma hu say enye we na betimi na tete awade do yimu aduma enkoye ntina ma ucha ware ana awona ema ntina ucha ware ana what's up me hu ye den hear me I'm distressed. Distress is a great pain, anxiety or sorrow. Anxiety is always make you feel nervous. Oh yeah, anxiety. Sa spirit in a bauswa. Sa woman be Kenyawa. Nervous. Okoya de kono. Nervous. The kaya bobo. Yakobo match na prayer bi what mu say match na den. All so osro. The first match I made Kotoko bebo Koko. The first time I me bought Atia Kotoko Koko. Now the boko suno any a kitchen boss no ma place no. Yet it's why you who the we are or Kotoko shia. Said the attention here the etie. That's the Kotoko supporters in Dawson, don't baba no pabeteno. Nobody come back into call for nothing Koko on Baba more two no mumbrano. Kotoko for not decay alpha park and win in Asia. No confronted actually. And to me first time I maybe body no. Me shop out and say yes. Now me kai. I am nervous. Me uncle by the terms cause you match and wait me away. I me catch the coach on farm to bench. And yes I'm good on because so no. Tension now what's how much me many panya some good to. Said the akola na ehunu no. Affair do me so. E do see akola nche ko didi akọ manti na didi. Manu ma to. Fried rice money for money. Me say me kai match me the malt and biscuit and a dikobo match no. Ye tibas ma ye kono udu ba people so ba bia hu park na so. We park na so I say boom me say na dey besi bia besi.
You do our supporters in by ye pena. Never swing any. You feel so quiet. Anxiety. When nervous. Ukoye bibia. Uko appointment kura. When nervous. Iguna che bishere. Nti uko kura no wagia tum sa uko kura ibe pamon. Ubo so do why say o kan ye ko break. Break time so ye kura na eko. Ohun kura no aso fi ni desk no no ko. Anxiety. This is a great pain or sorrow. Sorrow is a feeling of deep sadness. Sorrow. Obia what dia what him so bit dia what deep pa. On suma on say so about. Now so to say now wa poto umu na no what so how be ya dey ano. Deep sadness. We are moving na dey haso. Enti na won tumi nyadai entra ho enti eso otu anamo and then they say utie me out of war don't do yourself no harm san say anama so otu ye no anwie ni wie ye hwede enti ama ne ma me nsane ye dai ewu ye empapri ye tu anamo bia at the end of the day no wase ye nananuma wuko na ye na ye age hu asotwe me no mi ye do ha ye wo mu ye nanananananamo kan bi so Sans Adam na ye body, a man ye were in Tamati, and my Jesus, the way you feel my end. Ye na also so, and then Sanamane, Madame for Paul and Nibi, Cassa. And we can say, and Ra, now we can say Mecca all night. And you may know, I said, Obama Chanaman in the ancient share, which is so Mecca all night. And I say, hey, give me the piano, may come, may one pay, may cost me, yes, I'm Mr. Share. But bia yen Africa ye free no unu say nyame so abrafo ne de breye was say it's good abra no mo maye no ye na omo ye okot omo sum abosom en no mo sum enti ye na foundation no aya abosom but the structure no yesi and then yesi so no it's good but momo no mo foundation no aya god aya nyame Sanse se wo hwe ha me chance hwe hai ibi kwa chop way over drive be 3 kilometers be hu asol dan 3 kilometers be hu asol dan enti se asol dan sisi wo sa in the beginning na dey no mo sum nyame omo nana no mo ye den omo sum nyame but enei ye ton na no me call Bograt commune old commune me asol dan no ho no omo dey commune Bograt, they commune. I saw it, I know. Oh, me yet you man, say, me papa be. I am who ye, a good soul. Na me, yes, me call commune. Me call Baby General. As they say, you to me, I'm happy. Me so come pass me call private room. I say, no. Me call. I saw them. I saw them what there. Why? I say, no. I want a commune. Na me di ba afi na madani bodani na me kasa solo ma solid no ene ne de area community area gadi solo ma solid no solid na me fie enti na solid no omunko enti na de omuton Germany kwa de bebre England kwa de bebre se di bia cafe me hu ye de ba mate enti ye no ye foundation ya de enye enti hu de okọ but wonwu ba okọ awotumi de eba enti semba obeba na semba jam hu ato wopete ya obeba sanse foundation nye enti ni se enframa bi po kakra bi a so chana siso no etimi bu adani timi bubu enti na me de me ye den me ye na momo de mo foundation nye enti momo obroni bi sacha na di eye correct ya me nyam sum ye correct because the foundation is good asampa na woka no enti atam so ya feel say ye tu anamo bi eye bibia ebeboa but at the end of the day no be wie bone ama ye ma tinede se watu anamo bi a ye bebo mpaye waka kire wade say wudi moja no etwa sa apam no mu onyame nyimfuru so onyimfuru maso na me ni paye nko ye no 50 ni bio Ati na sama ka kire so say I didn't na wo ha me na me furu ba ha yi
Na so boa say me hu hia me papa. I say na me hu hia papa. If someone or something is distress you, they cause you to be upset or worried. If you are upset, you are always unhappy, disappointed. So be upset. Abriya wonye ni je da. Ade any perfect plan your time. Ade a good crowd say bad. Unhappy, worried. Would you be beyond how? Uku cardiac no I bokokra na buo fu. Sanse wonye ni je. Awuye hia bibi hia. Ntade bi hia. Empabo bi hia. Sika no abekoto. Movement bi baso obeso ye bi. Sika ni ho. Wonye hia. Yama you upset and unhappy and auditifie. Asama ekuru kra beka na wo yire beka ebe ya nije no wo fa na bufuo enkwala na edu tu se be ma de ontimi mro de obebo kwala wo kwala ne tentem eti esa say adeboni be dey happen you are unhappy enti source someone say identity na we dey wo de me ba ha na source say me hu ye dey me hu hia me and never bomb ye here on pay all of war. Minimum ye here war. Minimum near ama unwatchere war. Minimum near atu war. Am I upset? Am I unhappy? Am I distressed? All of war, we will pray today. Amen. Never bomb here on pay. What's the way am I? Oh, my Buafua radi. Media some friend, wow, bad, Jimmy so. Oyama omo yamwe ebu afra uradi media same fra no ba jemiso oyame cham ande meka tabuo oyame cham we papa oyame ka tabuo odia oyama omo yamwe ebu afra uradi media same fra no ba jemiso ande bebo mpaye ahunhia bia wo mu biara Yabon pay out of war. Unanim the Ahian, near Unamu. Yes, show as a free if you are the say. I open power to my way. Now, so who here, be son of society, man, yai. I am here, be push you out of war and never bomb pay. I say, I then to the way they what frame is some braha was a who here me. And we are here till another day will cobble some song. And we are here until another day, O quadroso. Another day, Onyame, obey you, Sufre. Amen. Yami by Entoaso. Now, for instance, for the milk, Araco. Was enough receive for the milk, ya the baby Abrami, ya Jimmy Crata, the Barbara Chebinia Jumania, oh, Philistine, you are fighting against me. And the Lord has turned his face away from me. Onyame in the near from me, so Onyame. Onyame de meko ene de sana so ye den eka Filistin for solati ame enti ene de uhuru bibia bio odofo ene ya ose nipa nyina apaw ama onyankopon po so ye den apaw oba ho ko fa ne ba brochire jaw hoko okwa nanka woni krata wo yamanu wo yobio na so ye bi ma no so ne de wa yare o da hoko okokwa nka won kokora wasa ma program yare aka ho jan kwala no kura yare asa ato so kamisin ko ba akwa no yare e tena fi hwe nkwala e ma ne de kura de e kasi me ma kura de ne nka oba bitimi ko ye adwuma bre adwuma se be ma ne ye oba ne ye no de sika nyina yare amma sweetheart na sweetheart as sweetheart heart. And the yell said, then, or those who come no. You are not sa papa nyabia, one in your day, and yapping. And what this country said, do yourself no harm. Do yourself no harm. As I said, or hobby amaniabi atua. Do yourself no harm. Yamini Babramu. Amen. Amen. And of God. And I was a Christopher Mebre and intimia hotre. Intimia hotre. I want to buy a suka crabia. Naya babu. A babu.
na ya bama bu na afa de atoye na yakasa but I say timi hu se ba bia ya duru no ana se ba bia ya gina no Oh Jesus. Yetimi ekenya ya ho ana se yetimi egina ni nya akukuduro yetimi gina oha bia ba ba ya so bia Jesus. na se oso wa ma ye hu ma ye be so adi That be. yetimi aho kire because over ye Kristo ni aho kire ne de beba rofo oha no beba ba oha no beba na ne nche se awrade wa pawo ana se wa po That be. awrade wa po ka hu se awrade no no na kan o ka Bible no say da panya komapa Oh yes. da bone so ka hu se awrade ye de e da ka hu Oh yes. rofo etema no ma we entecho oha na ona mu no wadwuma sam no wadwuma na asere no emane hawo emane ntecho sanse uka samana na so na kupon hu no wodo so no Amen. Oma na dwere se awrade safri ne so sanse no wantie awrade asem one take the radical cell no. It was an idea who say no. They said there, a radina or pejamena, and that's a radina or dimisi no. The real fino. It was not the not answer or the on one pet about your pet. On one bed your pet. That's what Odi on one echino and ye. Sunday move yen Christopher Bray aye. Say a how the bar. Samani ne ba na ye de yadre e de enim de ebusabusa ye ho se e de ekra ne yenye na awrade no apa ya na so wapo ye odofo utimi dwendwene fa basafa utinyi basaba enka utinyi Dabi. utimi nwene sa so se ye fa ye ha ne ye dade nyina nto no awrade so odofo so be yo how adwendwene no afru mu a obeyi ohaw afru mu a na do ho beto awrade so a obeyi kudimdifo Amen. obeyi kudimdifo me ni ho bone Dabi. me nya ho bone odofo Dabi. Do yourself no harm. do yourself no harm me nya ho bone bi Enya ho bone bi. e ka bi ada osunti ana wore agunti ana fo wani ene fa wo wakomam ene wo dadwin to awrade so Amen. say so on timi ade nyina ye say awrade ni mu a adofo do be bia no be yi say awrade amamu a ohaw na dadwin no wa fa to awrade so a enye yi Onye ye. iti say wo be pa mu ana so be bie wakomam ma awrade a ohaw de be ba na so be di ohaw no so nkunim Amen. wo be di ohaw no so nkunim so do oye no okwa me eku ne ma no na yere ono amu ne ma biensa eku omu sa oyi ne hawo ode ha na dan so no wafa to awrade so opa awrade na so opa awrade so a eno ma bido a ebekọ ya ma o so ono ni kwanja fo Nyankopon na ye de ya hawo ne adaju nya to no so a Jesus. obeya amaye Amen. ito hana anamu no odofo fato awrade so Fatu awrade so. awrade be ya ma Amen. Nyame nipa nyame nhyira wo. amen Hwɛ aware no makwache ba maaye enti kwan bi a mefa so amaye den nya banti no. Was the last week in the preach bibi eka Acts chapter 16 no. Bible say nyame Abraham sorry yombo mpa ya sorry nyame tumi nyame no nyam pie wo no. Eda ni nyina so eden awo so ye. So enyina so benti na ma wonti nyame ne biu. Eje na gyina so nti nyame pa wo. Ebia na dey wonti nyame ne. Wo hu niam bi nkoyie. Ebia na first na koyie. Ba se no enkoyie enyina so ben na masa ade na ba. Radio. Yentina se na yenhwe ya brabom yenhwe ya na motuom yenhwe ba bia yakogina yenhwe ba bia ya fa sabre wase me mfa nipa ba nua ne mankrama ma ya bidda
ase mentna fail di fio dey etna edire ni nyina so ni ti ama na dey say ye dey ye ntinya me ni bi wo ye Kristo ni ye gidi ni na sa wo dana sa wo nso da ya is very very dangerous bibebe to pofrimu ube wu pofrimu sa se nyame wonya bibia wonyi nkyere dide ba to bia no nyame woyi kyere na sane atie no tu wana ma eso obabana eketua bi ayo hawo bone fora se na so a onyame wotu wana mo bomba ya sufra na obeye ayade esesi a obamana sikitwa bi kitwa bi enyina so ben na so eba yenti a onyame power wonti nyame ni bio odifo sama so power cross and where owu na ma oditu anamo orofo wona nim dia ba wona nim anamo bia otu ye wona nim dia nti amba de sa na soro ne ma onya bio asoro ne ma magira ho bio ya ma okwa ne bio adi enyina so bentia anamo ben na watuo ade ben na waye entia amasade no enne asafo no ye ma kwan say begina ne mu be announcement be read Bible and be worship and be preaching nyame asem na sentisa na se intimidation bi ne de yawo de a twen awade se ye nso kan ye mfa nse empase obi antimi kata kan ye so bidda ebe pie amen na mere ne so a enyina so no ebe bubu so obi na etu ani wasafo ni mu a so obi na mpase wo be pie a oboa kura odofo ensuo kura anya gbo enti na beko aduro so ena sofo bebre ekọ aduro so kwadi aduro ebe nyame aduro because ma tsena sofo ne na asia che so many years omo me pani wonya me hwe minimum nyame asam dia ma me kopel di fantasy e na me ametima sorry ese kwa dia we otete no tete social media na okokrom kwa na mausika na bia kosi aso dan odofo into sa na money bi wonya wi ase da padie na o show kra mfaso be na woso mfaso be na woso e bodi asase so ni ambo di woso a mfaso be na woso e wo ho ma wo kan na no da ye bia oso e de we ahotete wo sa na heaven ho no e be koyo jeri mu sa na be koye sa na be koye nti ni ma ye hu no heaven and hell abrabo and ye nane na mu no nti zo mu de anya na won so betu won so be free hell enwuma no mu na waba asundie enwuma no mu ye njambo ko 18 yeah 2018 no say say one tier rade o say me ho hia me hia me tier rade ne me ntehwe bio ana Samuel subu an say esan say wanya den one tier rade ne na wanya na bufuhie so ade Amalek fo so nti na wanya na bufuhie o esa nyame hyew say den koye awo Amalek fo so adodofo we onyame ebia wa hye sofo na wo hye na se no se onfa wonya bibi na so ma wonya wo de ja no ai wo de ko so atra ho ye waduma emre bi ba why emre bi ba se nyame timi yini sa free source a emre bi ba sa se nyame de na ajewa wo so nyame de wo baji obi enti wo de me ha ho enko ntokwa wo wi ho don't harm yourself wanya wo ba ye bibi a position ni beba no na bibi aka wata adi ni na enwo bia katani ni mu na fe o preaching no eso ate u be preaching tokwa o abra enyo na akontokwa no enti ye careful amen ye careful one way ye be from mako panyi wutimi nkyerɛ da na se suba bia o da na di kyerɛ wukuru no abaye mark eden ada ho do yourself no harm ye kwa no esa so one tier rade ne na wa nya na bufuhie ade Amalek fo so nti awrade aye so ade awrade ayi so ade ne na yi na awrade di Israel so ne wo be hye Filistin fo nsa awrade di oni Israel fo be hye Filistin fo nsa na wachina woni woni umma ebe abaka me ho
na awurade de Israel dom enso behye Filistifo nsa was say enu ni o ha ne pese ye hwedie nti aso ma ne de omu ye ne come back to that one was say wan tie awurade nka wan tie awurade kura nka fa o papa ye na Daniel ka kire Nebukadnezar no was fa papa ye papa wo mu ye ne aku enti ka wan tie awurade nka bomodin ne sre bo ne fa che na sre awurade o domfo mo burumfo obe chew na say ka o ke kai free Exodus wo ba no a wo mu fum ya o mu ko o mu sufre awurade enti ka no awurade de be chew ba se la wa say ye de nyame mpe o se ma ye nsum nyame foforo nye de enka ye ho aprimo akoma enti somebody say nia wo beso hunu ne no ye de obehunu enti ye kosi ye ko hwemu a ewuo ne de ye be kato ye so what the make say and this is an concussion e ba no obewu so for bi asani pa ne lie wo wani be fra wo ka be bo wo o be bodam oka baba bi do ai oka broche ne afeje sa oka weri ubenye ska ne afeje sa ai o papa ba ko oka wo wa bi me se bo bodam papa di tu na o sa he na bi video ni sa sa he na di anje da wona wo super what you say open come say no akọ en wa cha nkom and the words are spirit and you ordinary mo aka no se wan mom pa ya sra awurade a ebebam enti wo so open come say open bibi atie en wo ba ti wo ba dia 24 hours or chira by this time one no marry den ebeba be come ho enti odofo na mo bia wutuo no wan hwa yi a na bi o ma so aso na den be come so we na dia so ya e man ne mai so ya den ne man no ya den e wu cha no ne man wu cha no ha yanko 31:3 no to aso no say no okoto Radio. aso na okono jame so de ma so de so na jatufo merema a okura tadua no hunu no na oto no pia no wase na okono ye de ma so okono ye de ni odofo mi ni wo kum ya wo mu aye de amaw o mu se wo kun ne mu aye de na se ka wutimi nku anka awurade ayi wo firi ho oh yes se wutimi ni kun ma anka awurade ayi wo firi ho wase me ma esowe asusu nya den emma osu da ne nia ba osu no nipa de enti wo se nipa de na bia to obi da enti wo betimi ade ho se de atie bia se de aye di biara binim ajan bia bia ya to wo wase na jantofo no to pia wo so enti okuna ye den ya wona jan wasa tisa ne mami esa ne ye den awu binim ni a watie binim apa binim abema and then the attitude was social media. Then the attitude one your telephone call be fifie. On your telephone call be fia busium. Ukru telephone call be. Obi a telephone call be the ukru ya another way. Don't do yourself no harm. Amen. I said no more to appear near the April. Na so aka kire na ko dia kura ni say. So aka kire ni okura na ko dia ni say. Ke won kranta na fa wa me. Dia maduru dia fere no owuo dia nkafanya mu owuo. Won kranta na kita no fa wo me na mingu. Ayema me say. Mewu. Since I meba brochira. Matna for so many years. Go for coffee. Na me dia mintimi coffee. Sa dia mekoye drugs adwuma bi. Ye chemi ani a chemi. Makoye bi na mesuma pesikani bi. Enti faokrata ne den ewo me. Adwuma na wo ye no fa bi ko wuro bi na me koye bi. Na mesumi nya bi na ma brado do adan. Nyame apa me, nyame tie me pa bank wa tie me. Ma ya kwankyere, ma tie me tight. Ma ba for there, ye se me Kristo ni ye bia ma ye bi. Na so. Enti sabaya fa pia ne den ewo me na me ngu. Do yourself no harm. Na momoro tu for yi mama na momoro tu for ya dai amagro me ho mama gro me ho won amagro me ho ana won na mkura ne bodi yes rewo etu ti mpie ye gro ho enti better say ania
Se be ma bia me ware me dia ma me ko wo wan sama wo de obi wo kro bo so ba ware pen na ya me sere me ma chedodo achadodo program bia wa kobi so still onyame tie o unte urade ne entifa bia no wo me na ya me gro me ho me na mani asere me o kwani o ba ye hu ani adwiri ese ni asere o na so mu de o fi wa de aka wa chisam pasa Sakaba tumi aka ya hana de ne bi hana se urade betumi aka me mama o baba akope na me de ne be hyewa no onyam me de ne be somo no man ka so de ibi se betumi aka fa ofiare ye de e wo me da bi anka fa hana de ne bi o se saka urade saka o ka me no ma be suma gi sama wo ba na tuni di Samuel medine ba mo wurade medine ba tra ofie oba somo orofo aka fa suna wure ho no eso awurade hwe sabri amen wasina amomuntu fora nya dai amegro me ho wadi ye pen emri bi atwam na akọ Ghana ukọ holidays ya the way I will call you, we say mama na ere abano. Ala ta for say oga day, oga come down. We say mama na ere abano. And the social for plus of musica. Social for plus of musica na be dan ko. Eni dia ma me koye dwuma we ya bia ne sa dwuma na mu na wo. Eni nyame ntom wa yi wa free mu. But the opposite side call back, it could you know be. Send your so called back to some friend. A two baby who send ye unye view. Who serve at the chow. But also a Christian never shares in pension, which didn't need. But she has young pencil, but already and pension. This a net, I can't be a woa, or of war a crony bewu. A crony bewu. Asa momro to ni ama ma bro me ho atopre na nakuda kuni no amene one penny emi abe ma me nua ba ene de onyame onkaye mumu kwa bima oyina ma na danfo na oyiwa ma ono enipa dos wo wiase o billions in this world. Yes. Why that friend? Why that man? Why that woman? Why that church? Na Nyankopon do akom. Yo nyonko boafo. Amen. Ne mo men ku nyonko. Men mo nyonko pia enwo no. So kasi se no be yakura gire nyame mu ya dai tunifo. Gire nyame mu bua ne mpaibo. Wasi oyedai osuro to anya dai onye wasi na wampene efri se osuro pi esi esuro rade amen ye nante na kwamu amen ye di na hyede so amen ye esuro rade na Christopher aba ye esuro rade ye esuro rade no se osuro pi na so fan krante na otwe Ose ena so far enkrante na otwe so so hwe de ye hwe no a ohwe pain na wo mu the sorrow the anxiety upset unhappy worried pain failure because the man me asanyere dia awu sane tie dia mi ame kumi so bi kumi ami amede ata so timi ko twam lol kon ko aka mo so driver ni no odu anu abo break ni wagina no didi wata wonu se wa anu ase da pa se ka mo ni san tie de na mi ame koto duro no ma yade mannom so bi kumi ami amede mi kumi
So no aye den edade ni suwa den e den hu wura so ye den eku no. Do yourself no harm other form. What's that? And I saw 5 and 10 or so. What the face of him. Then I cried in who said, so a woman. What's in a bra? Go put on the piano. And who says sorry, woman? On also shares, then can't tell so. On also shading can't tell so Sarah. No, honestly, we On also we other for. Yet in your mere some ever away. Amen. You have a bomb pie. When you now buy in here, and we here. Now, boo boo. Distress, upset, anxiety, sorrow, and I did when you are a buyer, failure, or show be come the fact that she will be any home. When we say dear do dear, Felicity for a day, ever channel. The same thing as Samson, yeah, or say what my meaning the penny day, boom boom. The walk I say, Raddy, when you pay one coming. Let's say what will flow time and say. Ne bie mania awade ko bede be yamma Radio. O ya mu no men kasa mu a ya o ya mu no men tumi o ya mu no men kasa mbane nkira wo ba no tama wo pe mu no orofo hwe no yi abrante de susu hu sai do ba jiji ama ne bia die wu no men so me den me wu. And that's why they are son. And that's why they are son. Out of war, near what Sieno. Some say you tin SMP. The Kagana last month was 2 months. Now it's news. I'm some the Papa be a fellow pony. Echo course. Ranch be our crash side over me. Omunim Papa Nimpo. Omun the Abba. And also with him recover and also back out to Obi. Every day. Bisa so very I say yate say ye do obi kokot na se emra na yire unnim ni aba wate na yetie no menim do for what is abri abranche o ko no bibi kan owu ye owu kwa ayi akwa bi wa yomi osidie bi akwa bi so ndc ni bi o mo che no ono so o mo de ni kotu mu sa oba bi ko ho o mo tutu na bo ne sire I would do you some. I would do you some with a medium come. Oh, empty near yet Sieno. What of war? What's here? Number 3. Abra Joseph or T say Mary, I say. Not Mary that wouldn't come. I know. That said, or no, I saw didn't cook now, nobody can't to war. I don't wear it. Only a war. But what here no o ye din ko die na na dwono brade ye den eyi ni ho ye den e kire no nya yetie no yetie a enya botre koda ade achi a onyame obemma solution. Do yourself no harm. Na be papa ye wie na fe ye mo paye. Do yourself no harm. Orofo enya ho bone abad enya ho bone Jesus situation na na mu no e mane mu abam Emmanuel Muabom. That's a okay, some of Anakana. David, come on, David, the war Israel. Who's an Israel? Now, Ubia, or you will the Yamanin Tranquil, that be my fire and I saw fire. Yeah. David, no Cassani Pano. No Cassani Pano. It's an animal, and I Papa don't say about 5 years. Also, you soon have been ordinary to go. That's what I rather call Faso for a radio. What I say? The papa had a and then acquired the dear, no, so already or try the banners. What I say, no, so try about Santana and Penifon, Roman Penifon, Yamaon Tankum, that be. That's not a radin in the upper part. Afa David. Therefore, and you say, one of your 2 happening. That be. And my depend who say, who can depend Jesus. And I rather naked to one. But for a radio, the open away. Your pet and away. The open and away. And I said, what the a radio power? May move one fear. Jesus. May move one fear. That's so obey the 4 hour Christian now.
So what to me you or for yes. to me be kuta. Jesus. You are in the battlefield. And as who says, oh, friend, no susua. As who says, as a my obi tackle. Oh, one attack. Oh, yes. I rather who position. I say attack you. What I say? I say attack you. It is a other for soldier friend, no sua. As who says, I'm not when you're back. That's all how no, a beba, so far as Christianity, a beba, or a four. That's 2 million I have run here. That's what I tell the shop for the say. That's all they're slow near assassin, to 2 million. I'm a man. It's a muku in a question for 2 million. I have run here. It's true. Oh, yes. A self for no ultimate or she, or bad or babaco. Could or no baco, that's to me the ultimate. To me the ultimate. Or for first now, oh, oh, Yamimu. That's and I'm sorry I can't be a 2 Wintino. Yes, Abamu Yabu. Or for more Abamu. You do yourself no harm. Do yourself no harm. And your bonnet. Yes. And your bonnet or four. Or for Sabre, you have a bomb pie. Amen. So, catch here, someone said, I'm distressed. Me won't hear me. Minimum we hear a woman. Another day. I'm a bazaar. Am I upset? Am I sorrow? Anxiety because of distress. Oh, yes. Ya bomb pie sabri. Ya catch Rade. Oh, yes, Lord. Say, oh, yeah, chamni a catabo. Jesus. I don't know how we are more for Rade. Said you wonder why young here. About 1 year here. When you remember, amen. Adia be a general so beera. Sadia a Sasia, Akutia Brabo. Akutia warrior. Akutia Ukum, Akutia Wire. Ayayare abato so kwadanda. Ukutona woni sabre. Sabre Yehovah, why you so beti umpaibo. And I'm the double wadi Yesu Christo ni dimu. And the sabre me no me. Ye pega yan sakosro. Me akasa wadi Yesu. And now no pay. Me me sampo umocha. Sami bo me sampo pay. Na sami biema noa. Mama jani to me. Let the supreme power. Die in the blood of Jesus. Destroy anything. That fighting against my life. That fighting against my husband. That fighting against my wife. Oh, yes, Lord. In the name of Jesus. Begin to pray. And we be a woman. Sabre bon sada bon paye. Catch them ready. Tell a woman about. What you free more. What you can do. I want you to shoot him. Masuta Yanebe. Rabrasita Yanebe. In the mighty name of Jesus. I'm going to be on fire. I'm going to be a brother. Hey, my brother. Hey, my busia. I want you to go disappointed. Lord, I shall pray. Let that be destroyed. Be cancelled. Help me, oh Lord. Help me, Jesus. Help me, Holy Spirit. Lord, I need your help. Lord, I need your blessing. Holy Ghost, I pray for my children. I pray for my wife. I pray for my family. I pray for the people that are listening on me on the answer. People that are praying with answer. Lord, remember them. Lord, touch them. Holy Ghost. Open your one with your ear. Open your man, be a tunnel. Open your home, be a tunnel. Yes, you are ready. Give me more. And the distraction. And the anxiety. And the unhappiness. Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. Holy Ghost. Fire. 00233. Sorry. 0032. My Ghana number 00. You know, live Facebook no enko nafi or for betimi afre or number na betimi afre numbers ni nyina is available say o ene no first time a obefra ka numbers no 0032 32 bio 6169 second